Judulnya ya, selamat menagiku Rohit Tabarus Ras Guru Tarigan. Andiko manisna detigana pernah kui dahi aciram kune aku tatapna rempet kalaku lupa kai margasiku baba ras berukai dubinandi kaingi panganindu detiganku maka bagi nakal cilendu laki nge pernah pandu sering ras parina bulung gadung belgang-belgang tutung ikan kulit timbas kau daging du buki buah galiman tasak tamburi bulungna nan detiganku ulang kata-kata lagi karena matiku ngenang ulang kata-kata kulimpang karena matiku jadi sempat disitikan lagi maka banci kita sadar susah kang bagi kala enerjabu duana sarjana pendidikan sadakari bila hilir sadakari pasar telu namo rambe aku nungkun keretegu isi yang isi mengalah duane adi bawa rohit ya ku bila hilir kerangan jaje melala kerang gua nge ijakin apa kita adik dari tua kangi panganindu detiganku maka bagi nakal rambitdu laki nge pernah pandu sering ras parira bulung gadung belgang-belgang tutung ikan pari timbas kal daging du bagi buah galiman tasak tamburi bulungna nan detiganku ulang kata-kata lagi karena matiku jadi ulang kata-kata kenimpang karena ku rondongi sampai disitikan kuturan maka banti kita bersabar sampai disitikan kuturan maka banci kita sadar Busur kali
tarikan margana sadalabah dua kuncina. Ya, pera-pera menagih gupe kariduana. Ada yang merjabu sadalabah sadalah bandu kuncina. Langarah silaki ula berai ICP ku rumah. Mis kunci labahe. Ula kare basideban pinika kuncina rumah teh. Enda mama pernanganan nari, lobi cik nari, selang tungir nari tenah kendu. Berarti kita kade-kade deher. Coba ukur-ukuri nande ginting uga tatang perjabuntan payungi mehuli baginda katakan rumah tangga bandu dahinku aku peku bandahinku kamu li tengah bernyi aku ku rumah pagi-pagi labate nande karo engkau dua kuncina dapur tai dekarongku engkau dua kudina rusur ibelas kendu kata sirah kuneh jumpa rasaku engkau akan dutuhu ranana iya pihak ketelu kambang jumpa tercilen nasang kenaku aku pebancingi jumpa termanis nasang kenkena si manukura degintingku emeh kupu diwari sila salah ngepagi dungna rate mesui jumpa tuhuras nandi bapak inggu bapak muda jumpa tuhuras bapak nandi pingun nandi nguda anak tai dekarongku pagi babasuina anak tai ku kelengi pagi baba beratna ande latih naring andaikan sepe terbasanan mereka rauni kan udan kau udan ulali angin na sekalai bang kesip menjadi bang kesip coba ukur-ukuri dekarongku tata perjabuntan payungi behuli baginda
katakan rumah tangga. Bandu dahinku, aku peku banda Hindu, kena muli tengah berengi, aku ku rumah pagi-pagi, labah tae detikanku, engkau dua kuncina. Dapur tae ku kelengi, engkau dua kudina. Rusuh dibagi kendu ranana, iya pihak ketelu. Lalapi balas kendu, kata sirang kuning ruban rasaku. Kampe banci jumpa tergantengan asang karondu, aku bebanci jumpa terjilen asang kenkena, si manu kurang nandi tiga eme kupu diwari, sila salah ngepagi dungna rantai mesui. Bujur ya, sekali isi sambung terus kedua lebih acara kami lah mulih ras mangkeleng ngayak pagi-pagi gelah beriasi ban acara.